do to na ya ma do weziza odi edo awugbo de be gopo weziza po ajira tunu vibula me no inu kon do fe me ba nu de mo to tabani ya le ton anamodo khika me lo me kwa ba rasanta won mi me de ba na ko de ba kruna se de gbetue me da ando Somme 104 verset 2 e yulando asa weziza do awuda ho de don avlon dikwe avogo ho don enodada de mere sanu gbon ewa no pon lo bono tunde na da ho ni gbon e menira mawu mi tondo weziza de do awude ba wo gopo weziza po akuno wa weziza tuwe ewa mfone gan tuwe banu de bu so sin do ka sinu we a fide bu de weziza de ya zifru sara teme do fi mon katon a fide bu de weziza de ya mfone gan no fine ba fie weziza de ya didia no fine mawu e gopo weziza po mwedo ache lobna dia presentwe edo ache lobna na weziza le presentwe fide bu de zifru le presentwe me fie no be sie gbe na gopo weziza po do mawu sin weziza de di le presentwe me do eyame o enemo weziza bo weziza tono kon de pe yin ro beto si gbeza me no wonwe lo di on de pe yin de mausi weziza no don wa ni bia gbeza to me ni bia ajagban to me ni bia nuye nkan to abi me ni bia kwendo to me do Jesus sin kama ana hunwa bona khode ana kruno weziza to ni di le gbeza cheji do Jesus Christ sin kama weziza to le fide bois zifru no side powe eya debude nzifru le présente me yeni side kwe do weziza mama van voton et de déclaro présente me do Jesus sin comme ana hunu wa khode do mama van vo eya konde pe yin do présente me konde pe yin do ajogban che me konde pe yin do nuye nko che bi me konde pe yin do pondo che me do Jesus sin comme abane wade nu sen ora santa to lo no e ho ba ho te ba na mo da ho le nkoton ana mo no commentaire me na kuno konde pe yin to do présente me nu weziza to ni dide de nzifru e ni ba temeko do Jesus sin comme